Dobar dan, školarci! Školsko zvono opet zove, jer septembar stigao je. Vjerujem da ste svi spremni za nova znanja u našoj ABC djeca školi. Isto tako vjerujem da ste prije škole svi obavili jedan pregled kod zubara. Ja naravno jesam. Otkrijte mi jednu tajnu. Šta vam je zubar rekao da uradite? Da kažete šta? Tako je. A koji to glas čujem? To je glas A. Znate li možda neke riječi koje počinju glasom A? Naravno da ću vam pomoći. To su auto, avion, Amerika. Slovo A izgleda ovako. Ovo su veliko i malo štampano slovo A. A sada vi smislite nekoliko riječi koje počinju upravo ovim glasom i šapnite ih mami i tati. Kažite vi meni, ko vas voli najviše? Brine o vama i pomaže vam, a i vi nju volite najviše. To je mama. Tako je. Glas koji prvi izgovorimo u ovoj riječi je glas M. Čujemo li ga? Idemo ipak ponoviti još jednom. Mama. Pa drugari, sad kada smo naučili slovo M, važno je znati kako ono izgleda, osim toga kako zvuči. Ovo su veliko i malo slovo M. Sada ću vam pokazati nekoliko ilustracija, a vi mi recite šta to vidite na njima. Medo, mačka, majica. Odlično, školarci. Vrijeme je da naša slova osjetimo i pokretom. Idemo sada prstićem napisati slova koja smo naučili. A i M. Pa dragi moji školarci, sad kada sam vam pokazala vještinu pisanja u sastojcima za kuhanje, imam jedan zadatak i za vaše mame. Dajte neku podlogu, slanu ili slatku, i neka prstići sa slovima na njih stanu. Odlično, školarci, vaša slova su jako cool. A sada idemo dalje. Znate li koje je ovo slovo? Vrlo je lako i zna ga dijete svako. Ovo je slovo E. E kao ekser, E kao ekran. Idemo sada zajedno prstićem po zraku napisati slovo E. Bravo, drugari! Napravit ćemo ga i od kolaž papira. Potrebne su nam trakice. Naučit ćemo još nekoliko slova, a vi ćete otkriti koja. Na vratima piše Welcome home. Dobrodošli, drugari, u moj topli dom.
na početku ove riječi je slovo D. Ovo su veliko i malo slovo D. Srce ima i zove se heart. Bitna je za umjetnost. Ime joj je art. Mila joj je ruka đaka, jer ona je olovka. Ovo je slovo O. Svaki naš čas ima kraj. Na kraju ovog časa, drugari, ponovo vježbamo zajedno. Vrijeme je da od konca, vunice ili žice napravimo slova D i O. Bravo školarci! Vi niste samo đaci, vi ste i umjetnici. Vježba je bila za čistu peticu. Prije goodbye još jedan mini zadatak. Ponovimo slova koja smo danas naučili. A, M, O, D, E. Sad kada smo ih lijepo ponovili, vrijeme je da od ovih slova sastavimo i nekoliko riječi. Mama, dedo, dom, medo. A sada please, olovke u ruke i brzo prepišite ove riječi. Do narednog časa. Voli vas vaša mama u toplome domu kraj plišanog mede. Miluju vas ljubavlju sve vaše bake, nane i dede. Vidite kako se u ABC školi sve rimuje. Ćao školarci!